Sad do mene je bila supruga došla iz Skopja i ćerka u posjetu. One su bile jedno 3-4 dana čekala mene u Kninu, ja sam bio u borbama, došao samo da je vidim i treba da idu. I u 16 sati treba da leti avion za Niš, da se one vrate nazad. Sad šifra je bila kad meni žena dolazi, pošto je aerodrom Zemunik bio, kaže da je Mladićeva žena tu, on će gađati avion. Kada je bila šifra, meni jedan major javio, stiže zapaljivi materijal. To je bila šifra, stiže moja žena. Meni treba 2,5 sata do aerodroma da dođem od Benkovca. A u 40:15 on meni kaže, otiđi isprati ženu. Kako da ispratim ženu sada, kuću da prođem, ne mogu ni helikopterom ispriti. Dolazimo kod Benkovca i kaže njemu, šefe, vozi pravac kroz Donji Zemunik. A u Donjem Zemuniku ustaše drže. Na crkvi imaju 3 mitraljeza, na 3 strane, samo na 4. stranu, prema nekom selu Galovcu, tu nemaju ništa. Ja znam da i tu ima 4, najmanje. A on Kninjen, on meni kaže, druže general, nije valjda da ćemo kroz Donji Zemunik. I sad govorim, nemam ni dani, uzet ću ja tvoju pušku i kažemo ovim trima, velimo u slučaju da počnu da pucaju na nas. Ti ćeš naglo prikočiti, vi na vrata, idite putem. U slučaju da vas uvate, recite da vas je kidnapovao general Mladić, da nemate pojma ko ste, ostavite ovdje sve, ja ću zapaliti kula. I bežite, recite da ste kidnapovane, predstavljate se da ste Hrvatice. Žena kaže, ma daj bre, isti pametan čovjek, mala viče, mama, tata je suviše pametan da ti njega shvati. I uradi kako kaže. Dolazimo u centar od tog Donjeg Zemunika i oni ko pušku na gotovcu, ko mlataranje. I ja gledam samo onoga, jer znam da me onaj gore gleda i vidim i snajperstvo. I vidim da gleda dvogled. On sad ne očekuju ko bi očekivao mladosti policije. Kad smo došli do toga, kaže on sada pun glas, stanoš u barikadu. On pun gas, umalo nas naši otvore vatru, umalo nas naši su. Prođem na aerodrom, sedem, pukovnik Kač, on je svedok toga, svega, zna to. Dođem kod njega, ispratim i meni žena kaže, ja više ne dolazim, dobro, ne moraš dolaziš, šta nemoj kuka. Odu oni za Skoplje. I ja telefon uzmem od Kača i zovem to Krcu Bože. Bog, gospodin Krce. O, Bog, ne, brzo je Ivan, on je bio šef policije. Bog, brzo je. O, Bog, generale, gdje ste bili na aerodromu u Zemuniku? A, generale, kaki, ja sam sad došao sa ručka iz Benkovca. Kakav ti je bio ručak? Pa kaže, dobro, li prisjećate ti, ja sam sada prošao kroz Donji Zemunik i onim to ti uopšte nije pažljivo. Tamo onim to ti je raspušeno, to nije ni vojsko, malo ozbiljno. A, generale, vi se šalite, ne može tamo ni mula da prođe. A meni žena kada je polazila kaže, molim te, ja tebe znam, molim te samo da se ne vraćaš istim putem, radiš šta god hoćeš, samo nemoj istim putem. Imam neki predosjećaj, ajde ženo, ti tvoj predosjećaj, pusti priču. I viče, mama, molim te, nemoj mi govoriti, on će 100% otići, on će postupiti suprotno nego ti što kažeš. Neće postupiti suprotno nego ti što kažeš, kaže, u ovome slučaju, garantujem, ja kažem, meni sad okolo treba da ide 2,5 sata, gdje ću da se ovatam putem. I kažem, gospodine Brzoja, prošao sam, nije to budno, upozori, prolazim istim putem nazad i javit ću se iz Benkovca. Kaže on, kuda? Istim putem nazad. I on uglasi kola i kaže, izvinite, druže generale, evo vam i ključevi i kola ja nemam. Šefe pali kola i mi pričaju. Gotovi smo, čoveče Boži, kaže, to se jednom desi u životu. Dok ti to shvatiš, mi ćemo biti u Benkovcu. Svratim, pa samo zovem ponovno Brzo. Gospodine Brzo, Mladić. O, Bog, generalni.
Odakle, što me zovete, što me uznemiravate? Da im pitaj tvoje u Donjem Zemuniku gdje bi prošao Mercedes takve i takve boje, te i te oznake. Kroz Zemunik Donji u 2 pravca. Čekam vezu. I nakon 5 minuta on zove mene. Mladić, ti si duh. Sad ti je uspjelo i nikad više neće. Budi siguran. Brzo je, nemoj da pričaš. Uspjet će meni ponovo. Ja sam ti rekao da uozbiljiš tamo ti nije dobra odluka.